Plojam, plojam. Penktadienio vakaras, geras vakaras. Galiu po visų darbų televizorių pažiūrėti. Pažiūrėsim. O kur mano pultelis? Dingo mano pultelis. O, radau. Nu, pažiūrėkim. Nu, jungkime pirmąjį kanalą. Jak kanalą? O, žinote kokia laida? Bitva ekstrasensų. Pati geriausia laida. Добрый вечер. Labas vakaras. Уважаемые друзья, сегодня мы начинаем неочередной выпуск передачи «Битва экстрасенсов». Taigi, gerbiami susirinkę svečiai, žiūrovai, šiandieną mes pradedame neįprastą laidą, kuri vadinasi «Экстрасеансų mūšis». Эта передача проводится на выезде. Da, tai šita laida rodoma pirmą kartą. На выезде, да. Tai yra išvažiuojamoji laida, atvykusi laida. Да, на Литву. Į Lietuvą. Ši laida atvyko iš Rusijos į Lietuvą. Сегодня вести передачу мне поможет профессор филологических наук, переводчица Людмила Николаевна. Поприветствуем! Огромное! Šią laidą veda jums garsi ir žinoma ne vien tik tais Rusijoje, bet ir visame pasaulyje profesorė. Людмила Николаевна. Людмила Николаевна. Уважаемые товарищи, так мы начинаем. Taigi, gerbiami draugai, mes ir pradedame šitą laidą. Двух уже немолодых женщин. Dvi jaunos moterys Постигла очень серьезная проблема. Dvi šios moterys pagyvenusios ir pakankamai jau turinčios gyvenimiškos patirties labai išgyvena ir turi labai sunkių asmeninių problemų. Это очень неочередное событие. И так мы поприветствуем этих женщин. Sutikime šias moteris taip pat audringais plojimais. Добрый вечер. Добрый вечер. Как вам дорога? Как вы приехали? Kaip kelias? Kaip jūs atvykote? Приехали, да, приехали. Я вижу у вас в лице очень грустный вид у вас. Вы плакали? Да, очень плакала, очень трудно в сердце, очень холодно, депрессия у нас. Как же депрессия у них, а? Да, очень. Verčiu darau vertimą, nes matote, mūsų žiūrovai nelabai gaudosi rusų kalboje. Taigi, šios moteris labai dėjuoja, kad jas kamuoja depresija, išgyvena ir visiškai pasimetusios įvairiose gyvenimo situacijose. Ну как у вас? Очень трудно, на душе очень тяжело. Нам надо помощи. Labai sunku, sako man širdyje, ir reikalinga begalinė pagalba. Ну я надеюсь, наши экстрасенсы нам помогут. Tikimės, kad mūsų gerbiami ekstrasensai, kurie atvyks šiandien šią mūsų laidą, jos padės išspręsti tą problemą ir gerbiamos moteris grįž jau su gera nuotaika, bus energingos, linksmos ir pasikeis jų asmeninis gyvenimas. Дай Бог, дай Бог.
Duok Dieve, duok Dieve. Наши гости с собой привезли некоторые вещи, которые помогут нашим экстрасенсам решить эту проблему. Taigi, moterėlės šitos atsivežė labai tokių įdomių daiktelių, kurios padės išspręsti tas esamas problemas. Зонтик, Skėtis, тапочки, šlepetės, крем от загара, kremas nuo įdegio, очки, akiniai nuo saulės, полотенце. rankšluostėlis rožinis. Ну, я прикрою немножко эти вещи, так как нашим экстрасенсам была бы задачка потяжелее. Taigi, pridengėme šitos daiktelius, kad mūsų ekstraseansai būtų labai sunkesnė užduotis ir mes įsitikinsime, kuri iš šitų dviejų ekstraseansų bus pati šauniausia, pati teisingiausia ir skelbiama geriausia mūsų nugalėtoja. Я хочу напомнить, что там, за кулисами, за всей передачей, смотрит эту передачу очень важная комиссия. Dar reikia pasakyti, kad čia dalyvauja ir įžymi garsi komisija. Итак, я приглашаю первую участницу, первый экстрасенс, уважаемая Ольга. Поприветствуем, пожалуйста! Matome, kaip jinai blaškosi, kaip jinai mato kažkokias jau jėgas. Tylos, negali jinai susikaupti. Labas vakaras. Добрый вечер. Labas vakaras. Labas vakaras. Tylos. Уважаемые друзья, надо соблюдать внимание и тишину. Dėmesys ir tyla. Очень трудная задача. Labai sunkus uždavinys, nepaprastai sunkus uždavinys. Ну, потому что я работаю с людьми. Todėl, kad aš dirbu su žmonėmis. Ir kas darosi, jei matome Ну, jos трудно мне, jaudulys. плохо. Jei blogai darosi, Чувствую нехорошо. jaučiu Ну, labai так blogumą. мне очень хорошо. Kažkas negerai jai, jinai pati visame pasimetusi, balsta, blaškosi. Žiūrėkime, kad tik tai neuždegtų ką nors. Не Ой, боитесь. bijome. Я вижу, что это вещь. Mes matome daiktus. Нет, Ne daiktai. не вещь. Ne daiktai. Это животные. Tai gyvūnai. Kas tai gyvūnai? Но они мертвые. Bet jie negyvi. Uosto jinai. Много. Здесь. Labai Много. daug. Jaučia kvapą jinai. Pykina ją. Jaučia Серая кожа. pilka oda. Длинный хвост. Pilka oda. Много хвост. Daug uodegų. Ладно. Su didelėmis ausimis. Nebegaliu. Вижу. Крысы. Mato zelės. Крысы. Žiūrėk. Dėstelė. Помогите, умираю. Miršta jinai. Позовите скорую, пожалуйста. Ar yra mūsų salėje čia esantis greitosios medicinos darbuotojai? Nebėra? Попескит 03 поставь. Gerai, prašau ramybės. Так, Ir мы tai видим, что первая участница ничего не сказала. matome, kad pirmoji dalyvė nieko nepasakė. Никакой правды. Visiškai pasimetusios, matome dėl apimtos depresijos, visiškai nosies nuleistos, akis apžliumbusios. Ну что, поприветствуем вторую участницу, которая переехала издалека, даже из Украины. А это уважаемая Ванда. Поприветствуем Ванду! Garsioji taip pat ekstrasensė, tai yra Vanda. Žiūrėsime, ką jinai išpranašaus. Labą dieną. Добрый день. Labą dieną. Моя имя Ванда.
Mano vardas Vanda. Я приехала из Украины. Atvykau iš Ukrainos. Я живу в деревне. Aš gyvenu kaime. У меня есть поросенок, Aš turiu paršiuką, курица, vištą, петух gaidį и 4 дети ir 4 vaikus. без мужа. Be vyro turiu 4 vaikus. Я способная, Aš esu nepaprastai garsi ir gabi. и я могу помочь. Aš galiu padėti Я rimtai. скажу правду. Aš pasakysiu tiesą. Ну, пожалуйста, пожалуйста. Prašau, prašau. Руками Susikaupkime. трогать нельзя. Daiktus negalime liesti rankomis. Есть нельзя. Нюхать нельзя. Uostyti negalite. Какая плохая энергия. Bloga energija. Посмотрите, Jinai visą virpą dreba. посмотрите. O ji blogai jai. Я вижу все. Aš matau viską. Дождь идет, Lietus lyja. дождь идет. Lietus lyja. Очень холодно. Labai šalta. Очень холодно. Labai šalta. Дети хотят купаться. Vaikai nori maudytis, bet šalta. Не может. Bet negali. А взрослые хотят отдыхать. O suaugusiai nori ilsėtis, bet vėl negali. Солнца нету. Saulės nėra. Да. Лето не было. Vasarosgi nebuvo. Я не могу ничего больше сказать. Не Aš было nieko лета. nebegaliu Не pasakyti. было лета. Все. Nebuvo vasaros ir Спасибо, ну viskas. вам неплохо. Ar gerai Все jaučiatės? хорошо. Visa Весь energija деревня, все хорошо. išvažiuoju. Крепкая женщина, крепкая Весь женщина. деревня. Krepkai, stipri moteris, labai stipri moteris. Ну, я хочу спросить. Noriu aš paklausiu iš jų gerbiamų. Это правда было? Да, правда, правда. Все правильно сказал. Не было лета. Не было. Suprato. А лето будет или нет? Я могу сказать, все будет хорошо. Надо, потерпеть. Надо потерпеть. И солнце вижу, и лето будет, она придет. Надо потерпеть до июня. Taigi vėl matome iškeregę, vėl ramina jas, kad vienu žodžiu reikia pakentėti. Vasarėlė ši gražioji atvyks, bet reikės pakentėti. До июня. Iki birželio, taip, iki birželio. Ну что, спасибо. Na kągi, Я ačiū пойду labai. посоветуюсь с жюри. Eina pasitarti su komisija, ateina dabar su rezultatais komisijos. Būkite malonės, atsistokite, ponios. Итак, уважаемые друзья, зрители, Ir taip, gerbiami уважаемые žiūrovai, экстрасенсы, уважаемые женщины, уважаемая переводчица. kreipiasi į gerbiamos moterėlės, gerbiamos ekstrasensės ir gerbiamą profesorę. По мнению жюри, Pagal žiūri nustatymus, победитель в этом соревновании nugalėtoja šiame mūšyje, kovoje стала tapo экстрасенс Ванга из Украины. Обманули! Неправильно! blaškosi juodoji šita ekstrasensė. Netiesa. Negaliu žiūrėti. Ir kitiem patarsiu, daugiau nežiūrėkit šito sezono. Ir Petrui tai pasakysiu. Nesąmonė.